hogaamiyaasha xisbiga awood qaybsiga DPE ee loo yaqaan baas ayaa isugu soo baxay dadweynaha ku nool Mount Kenya East inay si weyn u soo baxaan 9 Agasti si ay ugu codeeyaan musharaxiinta ay door bidayaan gudoomiyaha xisbiga oo shirar isdaba joog ah ku qabtay guud ahaan ismaamulka Embu ayaa ka codsaday dadka deegaanka in ay doortaan hogaamiyaal fahmaya dhibaatooyinkooda isla markaana leh taariikh horumarineed. Kifuti oo u hanqal taagaya kursiga Embu ayaa arkay in qaar ka mid ah hogaamiyaasha doonaya jagooyinka gobolka aysan haysan wax ay bixiyaan balse ay ku fulaan magacyo dad kale. Imepata maternity. Mnataka nilete maternity. Kogare mnataka maternity. Nawapenda. Tunafanya kazi pamoja. Mtonga damu hii ikitengenezwa lazima tutaeneza huko kuonde tukarutaka manji hapa makurima nitugucaria mbinu ya kutengeneza pesa. Kuna mtu atakuja awambie lete kura nimekupatia 1,000 ngiri mwane okare miaka 5. Lazima tuongee sera zile zitatupeleka mbele. Maundu maria mage tutwarithia mbele. Lakini tujue Rene Kivuti roho yake iko hapa. Mimi nataka wale watu ambao ni waaminifu. Ando mataka ngunyura. Indo tuekurukia huko tushiritie dhiete kwe mwananchi. Na bodaboda najua nina programu yenu mzuri. Baro. Hata wana youth wengine.